Oke guys, bertemu lagi dengan channel saya Seni Petualang. Tolong di bawah itu kan ada lonceng. Tuh ya loncengnya guys. Orang sudah mah guys. Bantu guys. Subscribe. Terang tuh guys, subscribe. Subscribe guys. Klik di komen. Cing delik di komen guys. Bisa ya balat di mana gitu. Bisa bala di mana guys? Subscribe. Sekarang sudah saya kuno ya, tetap kuno guys. Ujung sini. Tolong dibantu di subscribe. Ini petualang. Ya. Aduh, Agus Cikal ya. Agus Cikal. Oh, pulang bicara kemana lah, rumah kudu rada ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ujang Kos. Berarti ieu euy teh, kurang kene kata-katana. Pokoknya mau orang Sunda lah, ya orang Sunda gitu. Iya orang Sunda lah. Soal dari orang Sunda, babakan loa. Babakan loa. Lagu orang babakan loa. Itu orang babakan loa. Bubuhan. Jadi konsep aja nanti. Konsepnya nanti. Kawas di gua. Sok hadir ah. Siap. Di berang jadi lain orang di atas kemarin. Pernah tuh orang mana? Pernah deh bikin. Oh jenazahnya. Oh, perebut grip sok Ya. atuh. Di berang kabayang-bayang, di peting kaimpi-impi, gelis manis jeung bageurna mecut diri kana satia. Sanajan panggang-anggang kacinta muari ilang, demi cinta disalira ngamuara dina dada. Panon poe ti berang bulan bentang Cipeting, jadi saksina satia kuring. Kalau doa anu panjang, hujan anu kerepna, maturan kuring nu ngantosan salira. Panon poe di berang bulan bentang ti peting, jadi saksina satia kuring. Kalau doa nu panjang, hujan anu kerepna, maturan kuring nu ngantosan salira. Itu aduh atur nuhun. Mangga itu? Sekian dan terima kasih dan terima gaji. Tolong di subscribe. Subscribe. Cina ieu si Amang ieu.